Benvegniter Agov. Consultai per plagiar quest video fin la fin. E las dat 7 tips fich importants per vos login da Agov. Tip 1. Agov generescha per vus cunas registra in uscenumna code recovery. Quel stuais vus prender obligatoricament ter vus e teniair en salv en il lieu segir. Mo con quest code de recovery pudais vus deblocar vos login da Agov en mincha cas. Se vus avais emblida quest pas, al prendai ossa suenter sut agov.ch/me sut la rubrica Login Faktoren. Tip 2. Se vus avais installà l'app Agov Access sco factur da login sin vos smartphone, nadas chais vus en agin cas stizza o metter a vos questa app. Uscilio pudais vus serra o vus setza o vus setz. Tip 3. L'app Agov Access na po bec venir transmessa en moda funzionala din smartphone ad in auter, per exempel ad in apparat nov. Se vus midais il telefonin, pensai pia ex num vid Londer das annunziar con il vegl telefonin in ultima giada en agov.ch per registrar en Agov il nov telefonin, respektivamain l'app Agov Access che è installada da nov sintal. Tip 4. Comprai una clave da segirezza FIDO e registrai quella sco ulterior factur da login en agov.ch/me. Uscia avais vus, ultra dal code da recovery menziona al comenziament, in ulteriura ancra da spendrament. In el lista de claves da segirezza FIDO adattadas, chatais vus sin agov.ch/FIDO. Tip 1. Vos login dat Agov è personal. Nal dai bec vin avant e na registrai bec telefonin su claves da segirezza FIDO sco facturs da login Agov se vus n'avais bec la controlla exclusiva. Tip 6. Teniai actuala vossa adressa da e-mail che vus avais deponi en Agov perché nusas possian susteniair per e-mail in cas che vus vulais reconstruir vos conto. Administrai vossas datas sut l'adressa d'internet agov.ch/me. Tip 7. Canai il code QR per il login da Agov mos in la pagina originale dal login da Agov. Mosce agov.admin.ch è la domena della pagina da login, esi è la pagina originale. Ulteriores informaziuns en chaussa chatais vus sut agov.ch/qr. Nus engraziain per vossa attenziun. Susten survenis vus sin la pagina d'internet agov.ch/help. Nus figiain attents vus che la reconstrucziun da vies conto per ragiun da perdita dils facturs da login può esser sottomessa a taxas.